Ndumani adumezizweni isihlahla somdlebe nondela mzimba bejembeje mfazone empandla inhliziyo zamadoda ayibomvu nina basethethe nabasenyimbane. Mkhonto kwazi igazi intaba ikhala amanzi dictionary intaba ididi umndeni. Ngibingelele yonke indawo lapha enikhona South Africa maphethelo. Phezulu konyama kayipheli phela amazinyo endoda eJohannesburg. Mntanami ohamba uyofuna umsebenzi kwaphela ngazi waphele laphi. Ngibingelele abasempumalanga, ngibingelele phansi eGagasini eThekwini, siqhawunqaweni kwamashu kwelika banana. Ngibingelele Kapa lodumo. Yonke indawo lapha enicabanga khona Maxhoseni ngithi mina sanibonani yonke indawo lapha enikhona molweni ngiyabulisa nizokhumbula ukuthi before siqhubeke njengoba nibona imbhalo ibhala lapha phansi ukuthi ngomhla kabani sizobe sise Cape Town ngo Saturday, this Saturday sobe sise Cape Town la sokuqhala khona endaweni inali igama leAfrikaans elibhaliwe angazi Kraaifontein or bani kodwa ke sizobe silapha njengoba libhaliwe leli gama libona la and then kube sekuthi from 4 o'clock ntambama kuzoyoshaya 10 o'clock ebusuku sizobe sikalanga ehall. Ngifuna ukuthi wonke umuntu ose Cape Town sukumume ngeenyawo ngithi kunina ngizofuna ama testimony, ngizofuna into engashiya nginithembise yona ngathi mina kukhona into eyenzakalayo iyona ke njengamanje esihamba nayo khona into engiza nayo ke entsha sha, into entsha sha engiza nayo, into engiza nayo entsha sha into ecishe ifane no magic oil but akuyona inkunzi malanga, inkunzi ka magic oil besinesifazane sithole esithi na magic oil, inkunzi ka magic oil. Inkunzi ka magic oil khona ozoyibuza ukuthi yini ke manje Khehlelezi lokukhuluma ngayo. Masikhuluma ngenkunzi ka magic oil sikhuluma ngesilisa. Kunamakhambi esithi ke masenza magic oil siwasebenzise phakathi siwafake ku magic oil. Ngizocela ukuchaza ke ukuthi yini le eyakhiwe ngenkunzi ka magic oil. Okokuqala la esandleni sami ngiphethe into abathi udumba kasibumbu. Dumba kasibumbu khona umuntu othi hayibo na inhlambe engaka hayi isiZulu nje straight isiZulu umuntu oyinyanga noma umuntu osewasebenzisa amakhamba ajulile uyazi ukuthi ngikhuluma ngani. Masikhuluma ngalento udumba kasibumbu sikhuluma ngento ethi indoda sengiphelele imizwa, umuntu wesifazana othi sengiphelele imizwa kodwa ngithela umuntu mangithintwa yile umuntu ophatha lento imizwa yami ngayizwa ibuya. Uzothi mawuna abantu abadala uthi wena abantu abadala bami sibonke sebephansi bashone phansi lengilozi yami ayisathuki noma umntwana onenyoni othi mina nginenyoni inyoni ihlala njalo kancane uyathuka noma uhlala uthukile kodwa uzothi mawuthinta lento izoqala yenze lento oyifunayo. Right, sizokhuluma ke zoloke nginithathe kancane inkunzi ka magic oil uzoyizwa ke noma uyibambe esandleni khona into enesisindo esikhona. Sizokhuluma ke ngento abathi usigidi. Uma sikhuluma ngosigidi ngesilungu bathi mercury. Mercury ngesiZulu sithi usigidi. Ikakhulu ngiyekhela abantu abafaka amabhandi okulwa. Umuntu ofaka ibhandi lokulwa mayikushaya efaka usigidi ukushawe phansi futhi uzwe ukuthi uyaqaqambelwa akulula ukuthi uvuke ngoba into osuke isebenzise kulelo bhandi isuke inzima kakhulu. Right. Phinde sikhulume ngezinto ezintathu. Ngithe mina udumba, sakhuluma ngosigidi, sakhuluma ngebutho. Into ebaluleke kakhulu ke kulo magic kwinkunzi ka magic oil, into ebaluleke kakhulu sibaluleke kakhulu ibutho. Right. Masikhuluma ngebutho sikhuluma ngani? Nali ke into okuthiwa ibutho ile mpuphu nje oyibonayo into okuthiwa ibutho. Lo muthi umuntu ohlanganise kakhulu. Uma sikhuluma ngebutho sikhuluma ngento ethinta amathambo iphinde ithinta izibi iphinde ithini. Masikhuluma ngebutho sikhuluma la okwahamba kwaba nengozi yabulala abantu lesikhulume nethambo lomuntu wafela empini. Right, isikhathi esiningi omunye umuntu uthi alisatholakala vele kodwa into esiyisebenzise kakhulu amathuna bese sithatha ithambo lenkomo noma sithatha ini bese siyolimbela ethuneni lomuntu lesosha noma silimbele ethuneni lesiqhwaga. Masibuya lapho leli thambo automatically sesiliconvertile sikhanda lento esisuke sifuna ukuyikhanda. Kunesikhathi esiningi ke abantu abaningi baye bathi mabefuna into yokudonsa ibusiness befuna ukwakha izinto bathi thina sifuna into enjengebutho. Ibutho lakhiwa kanjani? Ibutho lithi malakhiwa licishe lifane nomuthi owakhiwa lo esithi welumbu. Masakha umuthi welumbu sakha it's a topic for another day la into yakhona yakhiwa amadoda u15 kaphezulu mayehluka
iyahlukana yakhe usuku olulodwa ihlukana insuku ithi mase sithi siyakha namhlanje masisuka ntambama sesivalelisana asivalelisana isihlukana sihambe ilumbu suye sakhe into yokuthi ayilapheki kodwa ke masakhe ibutho sakhe into yokuthi noma kuthiwa uyavalwa noma kuthiwa sewavalwa kodwa make kwafika lento okuthiwa ibutho ihlasela khona uma sakhe ibutho ke silakhe sangaliqondisa entweni eyodwa lento kankunzi ka magic oil siyakhe in such a way ukuthi umuntu oyisebenzisayo uyakwazi ukulwimpi uyakwazi ukubiza isithanda sakhe sesihambile uyakwazi izosebenza ngendlela ezihlukene iyasebenza ngamafutha esikaphu isebenze ngamafutha engulube izinto ezimbili kakhulu le oyisebenzisa khona ukuma uzothinta amafutha emvu noma esikaphu la usuke imvu it's a sheep ngesilungu mawuzothinta amafutha esikaphu noma amafutha engulube amafutha egusha usuku wathathe lamafutha mawuqeda kwathatha ebese uwagcoba lento bese uthatha lo magic oillohlanganisa unomuthi phakathi usuku nalo lelibutho bese uhlanganisa phakathi bese uyithatha lento ebese uthatha inhlabathi yasemgwaqweni la okuhlala kubhizi khona umgwaqo bese uvuvuzela phakathi bese uyayishisa lento ebese ubiza isithanda sakho esesahamba noma bese uyakhuluma ebhizinisini lakho uthi la ekhaya kwake kwaba nabantu la ekhaya kwake kwaba nemali kodwa manje izinto zami zonke ziphelile angisazi ukuthi kufanele ngenze njani bese uyayinyakazisa inkunzi malanga le nyakazisa bese kwenzeka izinto right kunento ke madoda okufanele yazi kahle umfazi mayihambile kulula ukuthi umbuyise kodwa kuba nehlazwanyana elincane okuvuka ukudinga ukuthi ulenze wonke umuthi unama sacrifice wonke umuthi unenkunzi malanga umuntu wesifazana umuntu wesilisa sengifuna ukuthi ngikutshele ukuthi lento izosebenza kanjani uzothatha ke lenkunzi malanga ka magic oil wena umuntu wesilisa asingakubalekeli lokuthi vele lento yokudlala idayisi uma ngikhuluma ngokudlala idayisi ngiyazi ukuthi maybe endlini ngibukwa unabantwana uhleli nabantwana ngikhuluma ngesoka lento ngiyibeka ngesoka uma sikhuluma ngokudlala idayisi la osuku wedwa uyisiza ngesandla sakho wena insizwe eziningi ziyakwenza ke lokho ayikho insizwa ethi yona nangakhula idayisi ingadlali abanye bahlula nakuliyeka kwayimanje basalidlala namanje ukudlala idayisi ke ngihlale ngengatshela abanye amakhosi ngathi ukudlala idayisi akulona icala kumuntu owesintu olaphayo mawusubona isigodlo sami sivaliwe bashanga bethakathi ngapha nangapha kunala okufanele ulidlale khona idayisi uthi mawudlala mawuqala ukhipha isidoda sakho lesidoda sakho sithathe ebese usifaka ebhaketeni bese uhlala hlanganisa nemithi nje imbili lemithi oyihlanganisayo ngiyojabula ke mina mawusuyitholile lento lendoda le abathi unkunzi ka magic oil mase sithi unkunzi kahle kahle lelibutho leli silibiza ngenkunzi ozofika esigodlweni uyoba nenhlanhla ogeza ngalo kune special engizosenza ke lesi special ngizosenza cishe ngo Good Friday yabona ngo Good Friday mawuzofika lapha emini kuyisabatha ngomhla ka 7 ngomhla ka 8 emini kune special engizobe ngisenzile lapha engizothi mina indoda efuna ukugeza ngalo lelibutho inkunzi angageza ngalo kodwa kwamanje silihlanganise no magic oil sithi inkunzi ka magic oil la esithi thina khona mawuyithathile lento uyisebenzisa khona ayikhona ngeke zinganyakaza izinto kunezinto eziningi ezizosebenza right mawuhanjele umfazi kufuna ukubuyisa umfazi thatha induku yakho udlale ngayo dlala idayisi ebusuku mawulele ngene ekamereni ukhumula ube wedwa ngisho umuntu wesifazane ngisho umuntu wesilisa ebese udlala amadayisi pop 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 bese kuba nalento ephumayo noma umuntu wesifazane dlala isumama dlala ikeyboard uyidlalise nje ikeyboard uyidlalise nje ikeyboard uthi uyidlalise nje wena uyidlalise ikeyboard mawuqeda kuyidlalisa ikeyboard ikeyboard ileka umama uyidlalise nje ikeyboard yakho bese kugcina kuphuma lo lwaketshezi maliphuma lo lwaketshezi ngasilungu sithi ama spams bese uyithatha lento ebese uyihlanganisa nayo inkunzi ka magic oil bese uqeda lapho uyithathe lento bese uyithatha bese uyishise mawuyishisa ubhala love letter uyishise naleli phepha bese ukhuluma naye uthi baba abantwana bami zibani noma soka lami mesake sahlangana khona ekamereni kanti ungishiyeleni sikade ngihamba ngizama yonke into akwenzeke lutho ngicela ukuthi njengamanje lapho khona shiya yonke into khona ushaya uvalo lothando ungikhumbule bese ubuye ekhaya wena wangithembisa wathi sofa silahlane ngiyakutshela lento ihlanganiswe kakhulu njengoba ngisho mina ngithi ihlanganisa amathambo ihlanganisa yonke into lento yiyezo zenzela yona yeke idlala ifilimu yeke idlala izinto zayo uma
unebhizinisi noma umuntu wesilisa usudlala amadayisi wadlala amadayisi kwaphuma yonto yenza same thing hlanganisa lento nenkunzi ka-magic oil ukwenza ngeke uze ukwenze kathathu lo muntu engafonanga ngeke ukwenze kathathu lo muntu uvale engashongo ukuthi khona uvalo olungishayayo khona into eyenzakalayo ngeke kudlule kathathu kuyothi maybe usukwenza okwesibili ebese yafona uma kuthiwa unebhizinisi abantu abasangeni yenza kanjena ke ngaphansi kweinyawo zakho phala insila yangaphansi kweinyawo zakho ulimanzisa unyawo lakho uphala insila yangaphansi yabona mawulo muntu ohamba lento yo massage kuthiwa ukuscrub noma ifluffing angazi kuthiwa kwenzani lokho kodwa ukukhuhla lokho ngesilungu scrubbing fluffing khona lo khuhle kuphume lo doti wasenyaweni zakho ukhuhle bese uthatha lento uyihlanganisa nalento ebese uqeda lapho mawuqeda lapho ebese ungenzela into esimple uthathe nje iplastic wesinkwa isinkwa sidliwa abantu everyday naye lo muntu osukumshaya noma nabo lama client osukubabiza bayasidla isinkwa ngikutshela mina ngento yokuthi uyothi mayiqala edla isinkwa labo bantu ibhizinisi abawulikhumbula ukuthi kufanele beze wena lento uyishise lento yangaphansi kweinyawo zakho uhlanganise nayo lento leyinkunzi ka-magic oil ebese uhlanganisa nalo doti lo kuhlangane ndawonye bese ushisa ubone ukuthi ngeke kwenzeke yini lento iyenzeka dark or blue kuzoyenzeka abantu bazoza uma sikhanda ibutho ke sikhanda sihlanganisa amakhamba amaningi ahlukene into ezehlukene ezizona eziyisidonso lapha sikhuluma ngokhozi sikhuluma ngengqungqulu sikhuluma ngonyawo lwesambane sikhuluma ngendlovu engasindwa mbokwayo sikhuluma ngamafutha omkhovu sikhuluma ngopiano sikhuluma yabona abanye abantu bawothi hayi mangana sadawana angeke ngifuni yini isadawana asingayikhulumini nje into yesadawana ngoba isadawana khona abafa besifuna isadawana bengazi noma yini isadawana amafutha ahlanganisiwe manje ihlanganisile into eyokudonsa bese uqedwe ikhulumisa uyenzela isiko layo iyona ke into ekuthiwa isadawana bese siba khona ke isadawana esidonsayo bese kuba nento ekuthiwa umhluma kahloyiyo bese kuba nento ekuthiwa isihlahla somdlebe lento isuka isikhanda igubhu lena ke ngiyakutshela mawuyinyanga ake ngikuthiphise mawungathola cishe onkunzi malanga onkunzi yo magic oil cishe abawu20 noma abawu50 isigubhu ngasikhanda lapho mawusikhanda isigubhu umuthi ke mawuzothatha kwenye inyanga ukhulise phela nawe ngelakini ngoba akufanele uyithathe into kimi ebese uqeda ufuna ukudonsa ngayo ke nje izothi isuke isebenzele mina ukhulise uede noma u2 noma u3 ebese ukhanda isigubhu leyo nto izoyenza lento osukuyifuna ngaleso sikhathi leso sigubhu ke sisuke sizothinta into eyiningi sithinta ukuthi umuntu olahlekelwe into osithinta ukuthi sidonsa iclient it depends ukuthi mase sisebenzisela ukudonsa isithanda sakho usebenzisa kanjani mayisebenzisela ukuthi adonse into elahlekile usebenzisa kanjani mayisebenzisela ukuthi adonse izinto ama client usebenzisa kanjani mayisebenzisela izitha ngoba ngisho nasebutheni makuukuthi ngempela unabantu abakumise kabi awusazi na ukuthi ubale kwenze njani thola indwangu ebomvu mawuqeda ukuthola indwangu ebomvu ebese uthola le magic lenkunzi malanga ye magic oil mawuqeda lapho bese uthola emnyama kube ebomvu kube emnyama zihlangane phakathi bese lamafutha wafake lapha nendawo bese uthi kade ngikubalekela zibani bani bese lento leyo bese uyigwaze ngomkhonto mawuyigwaza ngomkhonto uyishise uthatha ispirit ushise mawulayita ngomentshiso kuzovuka umlilo makuvuka uvukela izitho uzozwa wena ziyomlandela izinto isitha ungasibulali isitha sebenzisa umlotha wamandiya umuthi osuke usebenzisa thinta nomlotha wamandiya phakathi ufake nomlotha wamandiya uthi umuntu olandela mina ulandela ukufa angifuna afe kodwa ngifuna ahlupheka phashe njengomlotha umkhafule umshaye ngesichitho senhlupheko mshaye aphelele yonke into anayo it's either wiswa imoto aphelele yonke into anayo kodwa uthangafi ngoba zayeza kuyinyanga zakudala lezo okwakuthiwa abathakathi ezayibulala abantu njengamanje umuntu akasabulawa umuntu njengamanje umnqunda yonke into mqeda amandla phelele yonke into akubuka uphumelela labo bakudala ibona ababethi akafa umuntu mabefa abantu ubani osale kubona uphumelela noma ubani osale ethula ufakazi ngoba kudingeka abantu bathula ufakazi ngento abayibone yenzeka kubona njengamanje njengoba ngisho ngithi ngikhuluma ngenkunzi malanga ka-magic oil okuyiyona ezohamba ivula izizwe umntwana osesikolweni othi mina Khehlelezi angisakwazi noma ngistadisha ngiyakhohlwa lalela yazi ngizonifundisa into esimple thatha itissue thatha nje simple tissue thatha itissue ebese uthatha lamafutha lawo
wagcobe kancane etishini uyibophe lento angathi ubopha insamo uyibophe nje ithishu yakho iqine uyibophe noma uyiphothe njengentambo yasezayoni bese uyayilayita mayilayita lapha bese ungathi uyayibhema inalamafutha lawo uzozwa wena ukuthi uzongitshela wena ukuthi usastadisha mawustadisha into iyangena inekhanda noma kwenzakala bese kuba nalomuntu othi mina ngiyaborofita party ngifike ngibone kancane bese kuyavaleka kanjalo lokho ke khona enye into futhi isigubhe ngizosikhanda ngisikhanda ngayo lenkunzi malanga libutho leli abathi inkunzi yami inkunzi yami leli butho leli umavula kuvaliwe lesi sigubha ngeke ngisibize kakhulu hayi ngeke ngisibize kakhulu nje lesi sigubhu futhi akuyona ngisho isigubhu ibhodlela nje elincane abathi uqeda inhlupheko igama lakhe qeda inhlupheko kusuke kuhlanganiswe le ndoda le mangiqeda kuhlanganisa le ndoda le nenye into engathi ubisi phakathi uqeda inhlupheko lapho sithi thina vula kancane nawe wena ongakazi uphatha imali hayi ngeke phela uhlala ubona abantu social media bephatha imali awuzame nje ngizamele nje into encane uzame nje 20,000 uzela kimi sixoxe zame nje 20,000 uzela kimi sixoxe ngizofike ngikunika into enhlupheko uma uza kimi ngiphathele i-empty yedoshi ngisho ungahlangana nami emgwaqweni ungibona mawuyiphethe i-empty yedoshi uphethe 20,000 lento ngiyohlala ngiyiphethe uphethe nje into yedoshi idoshi lelo lokubhema isinemfu ungiphathele yona lento bese uyifaka kancane idoshi bese uthi naku Khehlelezi u20 nginawo ngizokufakela lento kodwa yona ezokujampisela ebantwini ukuthi khona into oyiphatha wena yey wena ngoba khona ziyokuthanda intombi ziyokuthanda intokazi yiyo lento otherwise asidibane eCape Town okwamanje ayikabi thokhona ePharmacy enye into please be warned ungakhulumi nabantu ko Facebook uthi ukhuluma noKhehlelezi angikhulumi mina ku inbox number 2 angikhulumi mina ku WhatsApp ungabona umuntu ekhuluma ku WhatsApp efaka igama lemali noma kuthiwa usebenzisa izithombe zami ezingakanani akumina anginawo mina igroup ku Facebook ungabona une group okuyona kuthiwa join that is not me enye into ngiyacela ngomhla ka7 April eThekwini sonke siyahlangana inkonzo yaqala yangena ebusuku ngo10 inkonzo yesidlo iphasika wonke umuntu uphelelani sithelo sika Jehova kune CD elithi lamula baba eliphumile engicela ukuthi okwamanje lisatholakala kimi wonke umuntu akaphuthumeze kimi eThekwini bafowethu isidlo sonke siyadliwa sonke siyobe sithi gezanini izinyawo kwasho uJesu kubafundi bakhe phuthuma uzogeza inyawo ngicela ukugeza mina wonke umuntu umhlaka wonke jikelele asiphuthume this Saturday sobe ngise Cape Town kwalanga ebusuku emini hazi Kraaifontein orini kodwa ngizobe ngise Cape Town uNkulunkulu anibusise ngicela ungakhohle subscribe amen Daba mdinga inyanga ekohle ikhwame namaphupho ekhove kwasondela eduze kwakho uphume semamathe usishaya mhlahle emoyeni abubhulela abalali bokhozi indaba zabo ngesabathi ilanga lihubha amazolo dumane yadume sisweni hlahle somhlebe unodela mzimba bheke phazona empandla hliziyo zamadoda ayibomvu kodwa kwazi igazi idibanisene inyama ndaba ikhala amanzi ndaba zadi dumdeni isithunywa sika Jehova esifinya amasayoni isangoma esingahlobi